आलू लो के आलू पे नितन पंजी लाजा दापिला चिनी मा चिप्स फुले बले पिंदे चलो ना के So hello everyone, Karnong lapan welcome back to my another cooking vlog. So nalitum kada we phanda nili asap sobe chutun chuda recipe lo nalitum kada we phanda welcome lo. So pini nili na thana shisha pajigi pubangke patumi le nili ki phodam alu hedi. So laso alu si pini selam ponpo jala hela lini bagdoji alu hedi adi tankle jo. So laki alu lo ke alu pe nitum panji laja दापिला चिनी मा चिप्स so labang ke alu jo keklar hedi mane inki chuche pin ethe da inki chuche ipum ta hedi so ekdo ening aro me milo lani gute lang pen cham e jar el hedi ni ling pachu bai ke jo lai na nili be camera man tam paklang poni po je alu thege the o ang hedi jo la thek thek the anta inki chuche jo amar ekdom me piglo so la pen selam ponji la so kosan sini la pen la selam ponji me di la ni na tham na jisha pani po so la alu bam bikok sina ha la chips mane di arlo ke chips kali ke do dakpilo do chini ma masala la le osomar tu mimi puchu ma di so mimi masala chuang vivi ma di so daksi so peket long se tha oil di jo la pai ke do pegan da ke di la tum choche che me di ma daksi tha bom lo amasinon la so masala pensi la keselam pon po so nali tun tanang lang tunik tha koson si chips mimi masala pen alu kitun pon ma so let's go so la sinona bangke la alu bang sidi champon pru pulo ahu bangke le ble le de bonsta chamna ko jima tidi patumi ki foda malu lo so nali tun tala inon de endo analu ta nili dak thok egla lo jo okay ahu le ble pin de cholo la ke hoki ke pina cholo sap happy ganjo na sap asap sap la arong ke bang bang angkur ke bang bang phedi la hai bang asap su pakang na pon par ke pina cholo la pani ling thanik lo ke jo alu ekdom inki cho chipin lo ke la ing jo thek thek o ang di jola thek thek mane sapha pa me lo lake flak dak dak chot pohedi kila mosola type pre po so non la bang selam dam iglo na ante pe non ni kina alu an bang kini le lap thailo afu leble pen si tum ponji lake fresh alu man di la si non bang ke ang bong pu flak dak dak cholo tum ponji pen jang thu bang pilo jang thu pen si ni likar no ponji me di pura dry lo ka selam ponji sinon bangke ni direct alu si pipit po jang khilong the hasonon so bangke non pipilo non dong se pias horo hason hai jok loplong the di aklong rap daprang po pial he amasi la hasonon so pias noro ga phcp po inti thermitan da phcp po hedi so non bangke la angse si po arnu point ke kup check po la penom bangke 1 minute asam ang do hedi nili apor dak ki kupon la uthai pen lang lo la penon sia ko dak ingti thermit aduk bang pipon tulo hedi la pen kangwei bang joy ke lo thera dak alang chi e jet et se alang kreng phun an sin nili la alu bang ke lep matidi ama si kangwei joy ke lo la penon bangke ko dak pipidunji mimi masala la nili nang thana chips hom long si mimi masala maggi masala sweet corn masala sob dak si thap la matidi box lo amasi non la so masala se dak pidun populo alu bhaji long hedi mane niteme somar bangke la mimi po hormu do hedi maggi son la bangke kitun tayal hedi so la so mimi chu amasi masala bang do kok ma hedi la so masala la tum chu che amala bikogati so non la so masala bangke ni la dak han long se use pon po maggi masala so ma didi amasi la dak maggi masala bangke use pon penon bangke mimi bang se use pon hedi so la imo jo alu bang ekdom 1/2% ke men lo la pen la dak non sinili kipidun thu hedi hasun han so ketak tang hedi
lanon pidulo engke sekring angnim do po mugi chupon hote heji pon long hoplong hedi chumi pipot humaya so na taste ba flavor bang hedi so lasini dinal thandana shisha poni pial hedi lake fresh alu lo hemlong chu ipon alu phurui thelo hedi theu oke thebangwe bonsita chumi chit lo la anke la inon dak ni libirik aduk pidunde atheo soman da chuji mentidi ana birik bang pidunde la penon bangke chinir ne pin lo jela inon nali to matheng no sinili kangwoi lo la penon bangke han bangke men thulo la dak color phan pule di la dhunia bo mirmi dhuar bo la pur pepet pidun lo la penon bangke han bangke men pani lo alu bangke di pura dry lo jona lo tum la inon da fason han so lai ta kesegring rang flavor dolo angin dolo chota chumi opo la penala alu bang kahdi ahu lebli sinili salam pon medidi ahu segring rang rason dolo la pen mo ke chupon hota chumi sempo sonal kanta dilila hemlong alu koson sig salam pon mo phuru ethi di sala sina chesha panilo sonal na han men lo ne pen thong ta thong lo hardung along la pen lai lo nang tum lai tha So hello everyone, non bangke ni dia alu phurui athe ka karnu hedi menigela johlake angnim tam nem proof long lo hala mimi masala dak jogdon ma tidi so angnim nem proof piglo asijo angli tum to lason hemlong alu chu e plong te la so chi te tum do ma tidi phurui athe buguri thek thek do ma tidi la so phurui athe nam tum bong lep da gol lason arnu no alang pakreng erle arnu na hedi ke masala duna ke chumi pigla so pini nali thana chesha pon easy pela di hemlong alu kacho e pot pini bangke ahana chutun no asi khas oke kali hedi bonsita nil tum phane khas olo hemlong kacho e phurui ethe so just nali ni dok long te like comment and subscribe kori lekha so ani mane proof pigla lasinon ma ke video dak sing tani pa ko next recipe next video la ko chitong thelo na te bye